салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 12 декабри соли 2021 дар навор аз шаҳри душанбе аз лимонхонаи ҳавлиям ва мо имрӯз қарор кардем ки ҳамин лимонҳоро ҳамашро чинда гирем, чунки то моҳи март инро гулкунида медурояду то моҳи март бояд лимон дам гирад. мо ин лимонро бинед ки чхел то охира истода чхел хушрӯ шудааст. И аз зардия гузашта камтарак буд, дигар хел оранжевый шудааст. дидед? ана ҳозир мо ҳамин лимонҳоро мечинем. ду лимон ин бисёрашро бо чиндан аллакай барвақтарак ана меро мечинем. ба шумо гап мезанам ки як лимон тахминан як лимони 8 сола тахминан чанд қадар мева дод. мана ин баргош зард шудааст. хай ин ягон боки надорад, бо барг мебурорад. ман лимонро ки кам мондаам, дониста монед, лимонро ки кам монед, меваро умуман меваро ки кам монед, мева калон калон мешад. ин лимонро бинед, ҳар як лимон аст таминан 200 грамм мумкин бурояд. ин лимонҳо як қисмаш болои девор ва хоб аст. ана бинед калон калон. барои чӣ? барои он ки ними ҳамин ман лимонро ман тагашро бурида партутаги будам барои ҳавай. лимонхонаи ман як тарафаш девори ҳамсоя девор ва односкатная крыша мебиёяд 7 метр. ва аз ин тарафаш як цемблоқати девор кардаги будам. инҷа тиреза дошт, тирезаошо канада он тараф задан. тамом ман чӣ нигоҳ мекунам инро? ҳамин як камобеш ҳар моҳи як маротиба инро тобистон доруи ҳашарот мезанам. дар беқинаш аз тирамо нитрамофос мепартояму бо тешача побел мекунам. беқинашро побел не нарм мекунам. аз баҳор об метиям. ин то баҳорро дам мегирад. баҳор дар саршавии нашунамояш як ним кило 3 литр метиям. бо баъди гул як маротиба 3 литр метияму. баъд ҳар маротибае ки об додам ва ин ман поруи свежро, поруи тозаро омехта кардаги ҳастам бо об. ана аз ҳава як сатил беқинаш мерезам ва ба ҳамин тамом. ана имрӯз мо мечинему дарахтро дам метием. ин баргои зардаш ҳеҷ гап не. ин баргои зард кӯҳна шудаги, баргои зардаш мерезад, бо баргои сабз пайдо мекунад. ин якум сол не, ман ҳар сол ҳамин хел таҷриба мекунам. мана ин кадом бародаре гуфтагӣ буд ки қаламчаҳои лимон мехоҳам. ана ҳаминҳоро ман баъди буридан қаламча мебурам, дар замин мегуронам. хай кадом бародаре ки хост омада тӯҳфа аз ман гирифта равад. анам хел навигари ҳамин кадомида маъқул шуд як маротиба як лайк монад, як ки бисёр одамо бинанд, як наравитса гуфтани гап ҳаст ҳамин интернет ба ҳамин фейсбук ба ҷиқат бихуш нашаветон. инаме нахоҳ ки ҳамин маъқул нашавад. дар шумо дар рӯи замин лимоно хоб аст. ина бинед чӣ хел бастагӣ. наход ҳам хел меҳнат ба шумо маъқул нашавад ки ҳам хел лимоно маъқул нашавад шумо як лайкака намонед. ина бинед ина бинед ина бинед аку 7 ба 11 ин 07 сотиқ мешавад. ним сотиқ зиёдтар. дониста монед ки агар ҳамин лимон мисол мегирем 50 кило бандад 500 сомон 10 сомида гирем. ана бинед акун 4 метри квадратӣ 4 1 2 метр он тараф 2 метр ин тараф. дар 4 метр квадратӣ шумо 500 сомонӣ фоида мебинед. агар ҳамин хел шумо 100 та доштагӣ бошед 100 лимон 50 000 сомон фоида мебинед. лимон яке аз меваҳои фоида овартарини хоҷагии қишлоқ мебошад. фоидаи ин назар ба дигар меваҳо 40 маротиба зиёд мебошад. хел бинед ин аз зарди гузашта оранжевӣ барафзудааст. ман замино ба хоб хак мечинем. тобонда мемонем.
تا بهار میخوریم از زیادی کد بینیم بازار میبریم برای فروش تک به تک پر لیمون لیمون ها میچینیم و نودا اسموم میخیزم سرباریشون سبک میشود من همین لیمون کم دارد نه کم نداشت بسیار چینده من ببینید من که تگش رو بریدم بالا برام در بالا رو میبرم امسال در بالا بسیار میبندد و کلون میشود آبی من آبی روان نیست آبی من آبی در جایش میستودگی است پس آب ندارد انا هم خیل من این لیمونش تمام شده علاقه خورده تمام کردن انا این اپلسین است پیوند کردگی من ببینید جای پیوند این پیوندش هم گرفتگی است و کشویم خیلی بهار کشوده میشه در میشود اینش هم پیوند جای پیوند رو ببینید من پیوند کردم در لیمون اپلسین در لیمون پندیروزا اپلسین پیوند کردم پیوند رو این بهار با پیوند کرده با نشون میدم به شما منم خیلی در پناه خدا باشید های اگر خصیصی نکنید یک لایک رو گذارید که دیگر هم بینن نخواهید اگر لایک گذارید این تقسیم وای میشود زیاد میشود تماشا بینش با گروه انگور بابا باشید و گروه بونا شوید کنی ستیل لیمون رو بیار ستیل لیمون هم من یک نوار گیرم من ولی یک طرفش چیندیم یک ستیل لیمون داد من ببینید یک کم طرفش چیندیم ما یک انا همینجا کم طرفش رو چیندیم من ببینید هر یک لیمون شده است که این ببینید لامپچکا اوه چقدر بوی میکند چقدر بویش بازیر میکند انا هم خیل لیمون پروری در پناه خدا باشید